Ndagusuhuje ari nakora naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakiye urukumbi ry'amakuru yizeye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Inkuru rero itugezeho none kandi tuba tugomba kuyibabwira nk'uko tuba twarabibasezeranyijeho. Murabizi ko inkuru yose tukimenya ntabwo tuhita tugomba kuhita tuyibabwira, n'ahandi rero muzaza muyumva atari kuri hano kuri KN Radio. Uwari minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo, Minisitiri Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc, kuri iyi tariki ya 25 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024, iyi tariki arahita yibika ahantu ibaze kuzindwa ukazindukira ku nkuru itari nziza igukura mu nshingano zawe. Murumva rero ko uyu mubyeyi twavuga ko agize igitondo kibi, igitondo kitari cyiza atazijya yibagirwa mu buzima bwiwe. Niyo mpamvu iyi tariki azahora yitekereza mu buzima bwiwe. Uyu rero wari minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo yaba yirukanwe kuri uyu mwanya yarabereye minisitiri. Uraza kumenya mbese byagenze gute, ese kubera iki yirukanwe. Ibyishimo n'ahandi wabisanga. Icyo tukwisabira nyabona nuko wadushigiye kureba munsi y'aya makuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka dufate akaruhuko tuze tubabwira byinshi cyangwa tuze tubavira imuzi n'umuzingo kuri iyi nkuru. Nabizi umuntu wese aramukiye ku nkuru nk'iyi ngiyi yamutera agahinda. Uraza kumenya mbese minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo yaba yazize iki, kubera iki Perezida Kagame yaba yamwirukanye, yaba yarakoze iki. Tubibutse rero ko iyi ari KN Radio. Nongere mbaye ikaze rero bakunzi bacu. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizeye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Murabizi rero icyo tuba tubasaba buri gihe, tubasaba gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo uzajye ubu wa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Inkuru itari nziza ku wari minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo. Kuri ubu ngubu nk'uko twabivuze, iyi tariki ya 25 Nyakanga 2024 ntabwo izigera imuva mu matwi cyangwa no mu mutima. Azahora yitekereza kuva yava kuri iyi si, kuko twavuga ko iyi tariki ari imubereye itariki itari nziza mu buzima bwe. Naho mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 25 Nyakanga 2024 Perezida Kagame yirukanye Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc wari minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo. Minisitiri w'intebe Dr Edouard Ngirente niwe wasohoye iri tangazo rimwirukana mu cyimbo cy'umukuru w'igihugu. Iryo tangazo rivuga ko ukwirukanwa kwe gushingiye ku byo agomba kubanza gukurikiranwaho cyangwa ibyo akekwaho abanza bakabimukurikiranaho. Ibiro bya minisitiri w'intebe nibyigeze byerura ngo bisobanura amakosa minisitiri Dr Uwamariya Jeanne d'Arc yaba yarakoze. Mu kwezi gushize kwa Kamena nibwo Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc yagizwe minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo. Mbere yaho gato yari yarasanzwe ari minisitiri w'ibidukikije kuva mu Gushyingo 2019. Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc w'imyaka 54 y'amavuko kandi kuva mu 2003 yagiye ahabwa indi myanya itandukanye muri guverinema, irimo kuba minisitiri mu biro bya minisitiri w'intebe ushinzwe uburinganire n'iterambere ry'umuryango, uburezi, umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye, ndetse yanabaye kandi ambasaderi w'u Rwanda mu bihugu by'Uburusiya ndetse na Belarusi. Reka tugushimire wowe wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, tukubwira ko wakoze igikorwa cy'ubutwari, nako tuhora tukwibutsa gukora subscribe cyangwa ukasabone n'akazugira kaza nako kagakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mugire ibihe byiza kandi abagiye ku kazi muhahe muronke, n'abatakagiyeho nizere ko ibyo murimo nabyo birimo biragenda neza. Imana ijye igomeza ibaturindire. Tubibutse ko iyi ari KN Radio.